امریکا و ایران دمجارا هلبرینا اورانیوم دا لهف ناکن جبو نقاشا و مجاره دا آستا لشکری و دیپلوماسی دا رایدار پاکستان سردانا ایران کر هات را گهاندن گو ریبر بلند ایران مشتبه خامنه ای دیار کریه گو او دمجارا هلبرینا اورانیوم دا گافان پاش دا ناویژن. یک جخالا بویا سدما ختماندنا هفدیتنین دنافبرا امریکا و ایرانی ده هلبرینا نوکلریه. فرماندار ارتشا پاکستانی عاصم منیر د چارچوبه کار خوی نافبینکاری ده ایرو گشته تهرانی. آژانس نوچه‌یان ایرانی اسنایه را گهاند که سردانج بود تمام کرنا مذکریان برایدارین ایرانی را بکاتیه. وزیر کار درویه ایرانی عباس عراقچی وزیر کار هندری پاکستانی محسن نقوی را هفدیتن بکانی. بردفک وزارت کار درویه ایرانی اسماعیل بقای دازانین و هر دو آلیان لسر پیشنیارا ایرانی یا 14 خالان گلک پیام پارو کرنه. دناوا هفته که دف سردان دویمین وزیر کار هندری پاکستانی بود تهرانیه. پاکستان جدما کو آگربست 8 نیسان ده کت مرئیت رولا نافبینکاری دومینه. ده همان مشارده رویترز را گهاند که ریبر بلند ایرانی مشتبه خامنه ای فرمان دایه که یورانیوم جوالات در نکفه. ریبر بلند مشتبه خامنه ای نهشتیه که یورانیوم دولمند کری که گشتی آستاب کار آنی نجبو چکرنا چکان جوالات درخن. افگاف هلوستا تهران یا درباره یک جداخوازین امریکیین سرکه دانستاندنین آشتیه ده نشانده ده. دبکو افگاف تهرانی جی هرسا سروک دولتین یکوین امریکا در خو دانستاندنین جبوب داوی کرنا شر دولتین یکوین امریکا و اسرائیل لدجی ایرانی بگریک بکه. سروک امریکای دونالد ترامپ جه اسرائیل را تکس کربو که چل هف کرنا ب ایرانی را ده برغمبری ستاندنا یورانیومی به. شرایط نبرا روسیا و اوکراینای ده دوام دکه و شفا بوری ده انجام شر ده دو کس هاتن کشتن چارجی بریندار بون. بردفکه وزارت کارین در یا روسیای ماریا زخاروفا دیار کرد گو سروک اوکراینای ولودیمیر زیلنسکی دخوازه شر گر بکه لگل شرجی هولدان هنه گو اوکراینا ببه اندام یکیتی اوروپایی. شر دنافبرا روسیا و اوکراینای ده دوام دکه. رایدارین روسیای را گهاندن که ایریشک بدرونان آل سر واجاره سیزران لحرما سامارای ده دو کس هاتنه کشتن. والی حریم سامارای یا چیسلاف ویدوریشیف ده دربار ایریشه ده آگاهی لسر تلگرامی پارو کرن و تکس کر که ده ایریشه ده دو کس هاتنه کشتن. لباجار سیزرانه که بقاسی 1000 کیلومتره یان دوری سینوری اوکراینایه پارزونگه که مزنا پتروله هیه. هاترا کاندن گود ایریشه که بدرونان آل سر باجارو که شپکنو یا گریدایی بلگورودی یا لسر سینوری اوکراینایه ده 3 کس بریندار بونه. برپرسن که ویژی را گهاند که ده انجام ایریشن روسیای ین شویندن لباجار دنپروی باشور روشلات اوکراینای ده کسک بریندار بویه. بگشتی ده انجام ایریشن ده نافبرا هر دو آلیان ده دو کس هاتن کشتن چارجی بریندار بون. لعالیه که دن بردفک وزارت کاری درویه روسیای ماریا زغاروفا ده کنگره چاپمنیه ده بحثا شر روسیا و اوکراینای کرد. ماریا زغاروفا دیار کرد که سروک اوکراینای ولودیمیر زیلنسکی دخوازه شر دنافبرا روسیا و اوکراینای ده گر بکه. ده همان چارچوبه ده وزارت پاراسنا روسیای جیرا گهاند که ولات وی جبلخانه نوکلری و گوهست بلاروسیای. لگوری وزارت جبو تطبیقات لسرچک مزن نوکلری و گوهستیه ده پوین میدانی لبلاروسیای. تطبیقات روژا سشم دست بیکرنه و ده ایروژی بداوی ببن. اف تطبیقات ده دمک دتین که روسیا دویجه که او شر هبون و نبونه به اوکراینای ردکه. لعالیه که دنجی شورمند آلمانیای فریدریش مرتس پیشنیار کرد که اورولک راست دناوا سازین یکیتیا اوروپای ده بده اوکراینایه. فریدریش مرتس گوت افگاف ریفکرنا لپیش دولیبونا اوکراینایش بو یکیتیه. دولیبوناوی ده باوریا مرتس ده وی دیتنا ریکفتنکش بو داوی آنینا لشار روسیا و اوکراینایه لستر بکه. مرتس بنامه یکی داخواز برپرسین یکیتیه کرد که اوکراینا وکه اندامکی هف پیمان دجوینا یکیتیه ده آماده ببه.
هەفدامەزرینەرێ شرکەتا AI ئەنترۆپیک جاک کلارک گوت گۆزیرەکیە چێکەر دikare di nava salekê de beşdarî keşfên zanistiyên asta xelata Nobelê bibe. Herwiha Jack Clark dazanîn got pêşketina teknolojiyê ya zêde li ser cîhanê xeternak e. Bi pêşketina teknolojiya zêde hem aliyê xweyarînî û hem jiyaneyînê heye. Herwiha pêşbaziya bazirganiya di navbera welatan û şîrketan de ji xeterên hebûniyên ku teknolojî dikare biafrîne girantir e. Hevdamezrînê şîrketa EA Anthropic Jack Clark dazanîn ku sîstemên EA ango zeka sunnî dikarin di sala bê de li kêleka mirovan ve dîtinên zanistiyên asta xelata Nobelê bi dest bixin. Jack Clark di çalakiyê deke li zanîngeha Oxfordê pêşketinên dwarê zekaya sunnî de wekî hesta pêşketinê ya sergêj binav kir. Clark pêşniyar kir ku di nava 2 salan bê de robotên mirovî wê di karên zeviyê de alîkariya mirovan bikin. Şirketên ku tenê ji hêla zekaya sunnî ve têne rêvebirin dikarin di nav 18 mehan de bi milyonlanan dolar dahat bên çêkirin. Clark diyar kir ku modela Anthropic a bi navê Mythos ku wê dawiye hatiye veşandin di bikaranîna kêmasiyên ewlehiya sîber de ba awayekî tirsnak serketiye. Rêveberê Anthropic daxuya kirin ku teknolojî hin jî gefên ciddî li ser mirovayî çêdike. Jack Clark got, gumana dîtina senaryoyên kuştina kesan li ser gerestêrkê ji vê teknolojiyê sıfır nebêjî lê mümkünün. Şirketa Anthropic banga rêziknameyên hişktir li ser ewlehiya EA dike. Şirket jê hêla rêveberiya Donald Trump û hin derdorên teknolojiyê ve bi belavkirina tirsê tê tewambar kirin. Lêbelê Clark got ku gelek kes asta pêşketina di zeka sunnî de înkar dikin. Clark diyar kir ku divê mirovahî ji bo teknolojiyek ku di demek nêzik de ji me hemûyan jihatîtir bibe amade be. Belavbûna vîrusa Îbolayê berdewam dike. Rêxistina tenduristiyê ya cîhanî derbarê vaks lêdanên pêwîst ên ji bo pêşîgirtina li vîrusê de hişyariyek da û diyar kir got heta 9 mehan derman peyda nabe û divê her kes xwe biparêze. دربارەی بەڵاوبوونا ڤیرۆسا ئیبۆڵایê de rêxistina tenduristiyê ya cîhanî hişyariyek da. Rêxistina tenduristiyê ya cîhanê hişyarî da ku vaks lêdanên pêwîst ji bo pêşîgirtina li vîrusa Îbolayê dê di nav 6 heta 9 mehan de peyda nebin. Rêxistinê dazanîn ku vîrusa Îbola bi awayekî berfireh li Efrîkaya Navîn belav dibe. Karbidestên tenduristiyê ya cîhanê jî piştrast-kirin ku vaks lêdanek li dijî cûreya bandibûciyo ya vîrusa Îbola hîn neamade ye û pêşveçûna wê dikare bi mehan bidome. Bandibûco jî cûreyek kêm û kujer a vîrusa Îbolayê ye ku bi vî navî li Komara Demokratîk a Kongo û Oğanda tênaskirin. Heta niha jî 139 kes ji ber belavbûna vîrusê jiyana xwe jî dest dane û hejmara gumanbarê nexweşiyê nêzîkî 600 kesî dibe. Rêveberê Giştiyê Tenduristiyê Tedros Adhanom Ghebreyesus diyar kir ku belavbûn li Kongoyê Oğandayê lestir dibe û hişyarî da ku dibe ku hejmara mirinan zêde bibe. Li herêma Otru jî hewildanên tenduristiyê asteng dike ji ber ku xebatkarên tenduristiyê ji ber fikarên ewlehiyê ji herêmê derevin. Hate gotin ku vaks lêdanek alternatîv a li ser bingeha teknolojiya AstraZeneca dê di nav çend mehan de ji bo cerbandinê amade be. Rêxistina tenduristiyê ya cîhanê xetara belavbûna vîrusê li ser asta herêmê wekî bilind nirxand û li ser asta cîhanê jî wekî nizm nirxand.